kitabu 1 babu 5 dambugal jo bangal fi siwaki no yewta fi gosagol wa khisalil fitra e piiji diinaji joyidin rawat fillike ummul mu'minina nene gomdimbe ben Aisha ta nene Aisha radiyallahu anha anna nabiyya wa annabi sallallahu alaihi wasallam qala o mak asiwaku gosagol mutahharatun enele dum ko labbinay dulil fami wonande hunduko gosi don awakadi mardatul lirabbi dum ko weltinay dum Allah subhanahu wa ta'ala be mana nafore jididi hino gosagol rawa ahmad wa ghairi wa tabata no tabati fi sahihaini ka sahih al-bukhari ka muslim an abi hurairah radiyallahu anhu ko yetta aba hurairah qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laada maki khamsun piji joyi min al-fitra ko jeya dum e dina al-istihdad fembugol lebi labordi wal khattan e sunni nanagol wa qassu sharib e rabbin dingol yariri din wa natful ibti e burgol lebi loynoki wa taqlimil azfar e rabbin dingol e mekkugol e tajugol ko duwoni e pedali din wa fi sahihayn hin arika bukhari ka muslim aidan kadi an ibn umar ko yetta abdullah ibn umar radiyallahu anhuma marfu'an hadithon ko bantado e laada maki ahfus shawarib mi mana labbine netwaye hentine ɗiɗo yarirɗi taw accuɗi juuta ɗi ñofo ñofanno waaful lihiya yaafe ɗon bayɗen watta on mekku watta on fepputu ajanallahi fembo min hadihi l ahadis hino jeeya e ɗeɗo hadiseje wama jaa e ko ari bi ma'anaha ma'ana majje ko immorde ɗeɗo e kala ko ari e ma'ana majje ahada al fuqaha woni ko faamuɓe ɓen ƴetti al ahkami ñawoɓe ɓen al ahkami taliya ɗe ñawoji wonɗe arde ɗo mashru'iyatu siwak goon e majje sar'inegol oɗo gosagol wowa koni gosagol kon woni ɗum istimalu ko gollitirgol uudul lekkun aw nahawi ma ko nanditata e ɗum wono boros e gosordu fil asnani ka ñiƴe walla tati e ka ɗakkudi liyadhaba fiyu iwu ma alaga kala ko wengi kala ko noti kala ko ɓisi bihima e majji kanji ɗiɗi min safratin immorde e tuundi wara e hatin e lungol bongol wagad warada gomɗi joli annahu wonde no gosagol ngol min sunanil mursalin ko jeeya ɗum e sunnaji nelaɓe ɓen fogoy wona sunna nelaɗo tum fa awwal man istaka sabu adiɗo gosade on ibrahima alayhi salatu wassalam wagad bayyana rasulu sallah sallam gom inelaɗo allah ɓangini annahu wonde no gosagol ngol mutahharatu lil fami ɗum ko laɓɓinay ɗum honduko ko ay munazzifu lahu ko laɓɓinay ɗum ko mimma yastakrahu immorde e konko aña immorde e lungol wanna wono gosagol ngol kadi mardatul lirabbi ko weltinay ɗum joomi ay yarda rabbu ɗum weltinay allah subhanahu tabaraka wa ta'ala wagad warada gomɗi joli fi bayanihi fi ɓangilngol fingol ɗo gosagol wal hasti alayhi e yamirgol fimum lirɗina akthara min 100 ko ɓuri ɗuɗude min 100 hadisin immorde hadiseje temedere mimma yadullu kon koyno tindina ala annahu wonde no gosagol ngol sunnatun muakkadatun ko sunna tentinaɗo hassa shari'u alayhi mo sariya on yamiri lerɗini fi muɗum wa ragabata lerɗini fi muɗum walahu hino wodani gosagol ngol fawaidu naforeji na nafore de naforeji azimatun tedduɗi mawnuɗi min azami ya eno jeeya ko ɓuuri mawnude e majji wa ajma'uha e ko ɓuuri moɓodirde mofta e majji ma ashara konko tawata hino sappi ilay faade muɗum no sappa faade muɗum fi hada hadis e nder oɗo hadis hon ɗum heɓugol welaye allah on e laɓɓingol hunduko mum kon asiwako gosagol mutahharatu lil fami mardatu lir rabbi wa yakunu hino wona kadi at tasawwuk ko gosorte kon ɗum wona bi udin lekkun layyinun newi kun arana leggil yorungil ñaaɗungil ma marngal bulle min arakin immorde lekkun wiyete kun araki kun aw zaytun ma lekkun wiyete kun zaytun aw arjun ma lekkun wiyete kun arjun aw gayri ma koynaɗo enen kadi gayɗen wawi wide wono sinja wono malanga wono delboy gono to gosorte koy wono peeji wono kala lekkoy gosorte koy mimma la yatafattat immorde kon ko tawata cakkitotako wala ya jarraha barminta alfama hundukko way sanno hino sunnina kadi asiwaka gosagol fi jamil awgati e denda nangal waktuji ɗi leer be leer hiɗa landa ya goso hatta li saimi ha hay horuɗo on goy himo landa yo goso fi jamil yomi ñallal ngal peetu na feremamo hoora ala sahi e dow ko selli kon hay so tawi no woodi wi'uɓe o gosotako leer be leer kanko horuɗon kono ko selli kon ko jicci kon leer be leer mo landa gosagol
kono wayata akkadi ino tintinano moƴƴa fi awqatin maksusa gosagol ngol hino tintina e nder waktuji hirtinaɗi kono leer be leer wiɗen hiɗa landa gosagol sa gosike aray ko hunde nde yamiraɗa kono hino tintina e nder waktuji hirtinaɗi fa yataakkad o gosagol hino tintina inda lwudui ka sanga salligi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo lawla ana shukka ala ummati so onano fiita mi ɓittina mofte anɗe la martum yamirayno ɓe bissiwaki gosagol inda kulli wuduin kala salligi holli jaka sa heeɓi feere ko ya waɗu ko ɗum welata ne laaɗo fala hadis on yadullu mo tindina ala ta'akkudi e dow tentugol istihbabi siwaki yiɗegol gosagol ngol inda lwudui ka sanga salligi wa yakunu dhalika ɗum laato kadi haalal madmasata haraka ka leer wuyɓagol ka duwa wuyɓeede ɗon ara ko ɗon ƴettata gosol no yirguidirandu heña li anna dhalika sabu no gosagol ɗon ngol abulaka ko ɗum ɓurata timmude ko ɗum ɓurata yottade fil inqa'i ka laɓɓingol wa tanzifil fami e ka laɓɓingol hundukko wa yata'akkadu hino tentina kadi a siwaku gosagol ngol aidan kadi inda solati ka sanga argol juula wakatu o fardan foti ko farilla o nafla ma ka nafila sa fokkiti julgol ɗon kadi hino tentina yaagos liannana sabu no ene ma'muruna ko e yamiraɓe inda taqarrubi ila llahi sanga ɓattagol ka Allah an nakuna nde laatoto ɗen fi haal kamale e nder alhaali laaɓal wa nazafatin e laaɓal izharan ka feññingol li sharfi l ibada e teddugol dewal ngal wa yata'akkadu siwak hino tentina gosagol ngol aidan kadi indal intibah ka sanga finugol kadi min nawmin layli immorde ɗoygol jemmawol ngol aw nawmin nahari ma ɗoygol ñallal fof ko gotum liannahu sabu no nelaɗo sallah sallam kana ɓe laati ka ida qama min allayli si ɓe yimmi ka jemma yasusu fa ko ɗum woni ɓe yirgay hunduko maɓɓe kon ɓe kusukusunoto hunduko maɓɓe kon bisiwaki sabu gosagol wa shus ko wiyete kusukusunagol addal ko yirgugol legoy wa dhalika ɗum ko waɗi ɗum lianna nawma sabu no ɗoygol ngol mo ɗanike tatagayyaru sansoto waylay ma'ahu wondude ɗoygol ngol raihatul fami e odeur hunduko kon awa legoy bargol hunduko kon sansay litasaada fiyo gosagol ngol wallito abkharatul mu'tad bi maana parfum heɓilaaɗo on andi parfum hunduko no woodi cuuray no woodi jonno mo pompike e hoore tuundi ko haala ko e nder miniti tun haray henndu ndu naɓi parfum on acci ko luuɓi ko jonno on parfum hunduko wallitotomo gosagol ngol so tawi woni nder ñiiƴe ɗen hino laaɓi parfum wattama hoore ɗon on andi ɗum ɗon ne ɓay urude wa siwako gosagol fi hadil haala e nder ɗiɗo alhaaliji yansifu fam e on ɗon alhaali mo o fini laɓɓinay hunduko min athari ha immorde e battaneji ɗoygol ngol wayata kadi no tentina siwako gosagol ngol aydan kadi inda tagayyuri raihatil fami tuma nde lungol hunduko kon sansi bi aklin sabu ñametemo on tigi ñaami aw gayri ma ko hina ɗon kadi mino tentina yon tigi goso itta on odeur ɗon wayta kadi no tentina aydan kadi e gosagol ngol inda qira'atil qur'an sanga on tigi fokkiti jango qur'an li tanzifil fami fi laɓɓingol hunduko wa tatyibihi e urnugol ko li tilawati fi jangugol kalamillahi ngol ɗo daalol Allah azza wa jalla haray noon o sifatu taswiki sifa no gosorte non ko honno hino ɗo an yamurral miswak ko nde on tigi rewnata gosordum ɗum ala lefatihi ka ɗakkude makko wasnani e ka ñiiƴe makko fa yabtadi o fuɗɗora min aljanibil ayman ka sengo ñaamo ila aljanibil aysar o yaara ka sengo nano o yumsikul miswaka o jogitora gosordu ndon mbiyadi lusra jungo nano ngo ko ni woni alhaali ko ni woni pratique ko ni woni sifa no duwa gosorede no wa min al maraya hino jeeya e ko yi'a allati ɗum jaa biha dinana ko dina men kan adde alhanif laaɓu ka feewu ka kan hisalil fitra e laaɓalji ɗin piiji laaɓuɗi ɗin allati ɗin marra feƴƴunoɗi dicre ha jantagol fi majji fil hadis ka hadise mo feƴƴuno ɗen ka fuɗɗode dambugal ngal o summiyate ɗi innama hisalal fitra piiji laaɓal li anna fa'iluha sabu no huwuɗo ɗi on golluɗo ɗi on yatta sifo siforay bil fitrati laaɓal diina allati kan fatara allahu alayha al ibada ka allah tagi kiyaɓe makko ɓen e hoore muɗum wa hattahum o yamiri ɓe kadi alayha e hoore mum wastahabbaha lahum o yiɗini ɓe ka
liyakunu fi bi'un ala akmali sifati ko do ko buri timmude sifaji wa sharafa ko buri teddude sifaji wal yakunu fi bi'un ala ajmali hay'atin ko buri labede mbadi wa hasani khulqin e ko khulqatin e ko buri labede ngikku wa ya sunnatu dum ko sunna al qadimati nebudo allati on ikhtaraha musubino dum al anbiya annaba ben watta faqat fottani alayha e hore mudum ash-shara'i sariya islam on wa hadhihi al-khisal ko wonata don non den gebe diina gebe labal hiya ko ni den awalan arano dum al-istihdad ko fembugol lebi labordi huwa ko ni dum halqul ana ko fembugol lebi din wa hiya dum as-sa'ru ko lebi annabi to fuday dini hawla al-farji ka takko farju foti ko debbo foti ko gorko ko du wiete al-istihdad summiya di innirama istihdadan istihdad andi istihdad ko jandi listi'malil hadidi sabu ko jande ndi gollitirte kon fihi e ittugol di wayal musi ko duni roswar on ida andi dum ko jandi ari do hari ko labarki gollitirte andi dum kadi toujours ko jandi wa fi izalatihi e nder ittugol digol woni e ittugol digol tajmilun ngari stay woni dum fembama ittama labbinama haray don no laba wana zafatin ila balkadi fayazilu ittugol digol fayazilu on tigi ittira bima sha kala ko faala min halgin immorde fembugol gawiri mono faala dabbay produit ko wujete mun lebi din fo samana hore mo hebi fere dum ellala mo wawi borde rucca ellala mo dabbi lanseti ma mo dabbi roswar ma mo dabbi kala ko dabbi ko landa ko yo i wara o barmintinaki yo musibe julbe ko dum landa saniyan di mundum al khattan sunningol wa huwa dum izalatu ko ittugol al jildati guril allati ngilto ghattil hashafa suddungil hore awra on hatta tabarraza al hashafa hafi yo hore awra on nendiren fi yo yaltuka yasi feenya wonaka kene wa yakunu dum non ko yo wonu zamana sukhari kaler bobo yagal neddo li annahu sabu ko don sabu dum don asra abaran ko don burata yawde sellude wal yansha as-saghir e fi yo pay kun ko mawnu ala akmalil ahwal ko buri labede ko buri timmude al hal wa min al hikmati no jeya nafore den fil khattani ka sunningol tatahiru dhakari fi labingol do sawru minan najasa itta minan najasati itta e sobe al mutahaqqinatin dakondiro mobondiro fil qalfati ko du woni kandir guril ton wa ghairi dhalika ko ina dum min al fawaidi morde naforiji salisan tatabun dum e der mi mana piji jowiji dinaji din gasso sharib rabbin dingol dido yarirdi wa ihfa'uhu e hentingol di wa dum al mubalaghatu ko timmingol fi gassihi e rabbin dingol bi mana tajugol rabbida ha rabbida pot lima fi dalika sabu ko ko modum min at-tajmil imorde e ngari sai goddo no feppete dum atayno labaso acci dum woni sunsun koje juuti atawayno kaani no hulbini sabu ko ko mun imorde e labentinagol wanna zafati e labal wa mukhalafati al-kuffari e lutondirgol hefera en kambe be accaydi wagad waradat gomdi joli al ahadith hadith jaden fil hasi fi yamirgol lirdina ala gassihi e do rabbin dingol dido wa hifaihi e labbingol di wa ifai lihya e yafagol bayden tertode wa irsaliha e yutingol de wa ikrami ay teddingol de sabu sancugol de wujugol de nebbam lima fi baqa'i lihya sabu kon koni wonata e der heddagol ware den min al jamal imorde sabu koni kon e heddingol ware den accandara fembale de min al jamal imorde ngari sayimo Allah arski ware yande timmunde ataway don no laba wa mazharur rujula e feññingol ngorgu gorkon e debbo no jeeya ko sendi be nde do ware fi sendindirgol gorko e debbo ara hayno to be totum ona wudere nden e pantalon on sendindirirta wagado aksa gomdi wadi aksa kathirun ko dudi minan nas immorde be ben alamura de do fiyake joni fasaru be wonti joni yufiruna shawaribam hibe wilfin dina yarirdi mabbe den wayale gona be femba lihahi mbae mabbe den aw yugassuna ha ma be rabbin dina den do aw yuhasiruna ha ma ko du woni be didade awle goyi be femba be acca bimana padum kumbe fala finni taki fi nitaqin dayikin ender nokku bittugo bimana fembida da accida da imanan film ka hadugol fil mukhalafati kalundagol
li hadi nabi lil hadi nabi wonande peewal annabajo on wonande diina annabajo on wonande pinal annabajo on buy waɗi axe ko innano ko raɓɓinɗingol yari ɗin acca baye ɗen buy waɗi axe woni juutineɓe yariri ɗin raɓɓinɗina baye ɗen o andi ɗum ɗo woni contraire wa taqlidan ko ɗum woni eka lundagol li ada illahi ayɓe allah ɓe wa taqlidan kan ɓe waɗira ɗum ɗo imanan ko ɗum woni ka wallugol fil mukhalafati lundagol lutodira lil hadi nabi wonande peewal annabajo on wa taqlidan e ka ñentingol li ada illahi ayɓe allah ɓen wa rasuli e ayɓe nelaɗo makko on ɓe warra ɗum saabu ɗum ɗo wa nuzulan e ka ittugol an samati rujula mande gorko yagal ngal wa shahama e nandintinagol ila simati nisa'i faade ko ɗum woni e mbaadi sonnaɓen wa saflati ko ɗum woni e debbo yagal ngal hatta saddaqa alayhim qawlu shairu ha hino gongi e maɓɓe konngol oɗo yimowo o inni yaqdi alal mar'i fi ayamin muhannatan hatta yara hasanan ma laysa bil husn wa qawlu al akhir wala ajaba anna an-nisaa tarajjalat walakinna ta'nitha ar-rijali ajibun o yigimiɗin bi mana ko jasinɗi sabontinniɗi worɓe fembayɓe ba'e nandintino e rewɓe ɓen e worɓe nandintinotoɓe e rewɓe rabi anna yaɓon ɗum e ɗi piiji joyi wa min hisalil fitra hino jeeya e piiji tiina ɗin taqlimul isfar raɓɓinɗingol ɗiɗo peɗali wowo ɗum qatto o ha ko mekkugol ɗi ko herñugol ɗi ko taƴugol ɗi baytula satol ko tatula noko ka tata on tigui accata peɗali ɗin ɗi juuta ayay woɓɓe gono mekki peɗali ɗin fof ha heddi e kunkullumɗa ɓenna ɗum ɗon koko ɓe ŋañora ɗum ɓe sikki ɗum hiɓe fini tawi ɗum ko angal pinal rima fi dhalika saabu ko woni ko e muɗum min attajmil immorde e labegol wa isalatil waskhe yettugol tundi almutarakimi fawodirndi ndin tata fawodirayndi ndin waɗɗodira tullodira tata e ley peɗali ɗin walbowɗo e woɗɗitagol an mashabahati sibai e nandintinagol e kulle burure albahimati mummunteje ɗe asibai il bahima kulle burure ŋatoje ɗe won buutoje e piyoje marɗum peɗale juutuɗe e woɗɗintinagol ta on tigui nandu e ɗiɗo ko waɗi halafa gomɗi lutodiri hadihi lfitra ko ɗum woni oɗo fitra annaba wiyata annabiyankojo gomɗi lundike oɗo kadi tawaifun fedde ɗuɗude min ashibabe immorde sukaɓe hande almuta khannifas ko ɗum woni waɗayɓe huuri mum rewɓe nanditinotoɓe rewɓe wannisa e sonnaɓe alhamji yaati jofoɓe wattayɓe hoore muɗum worɓe fo saruɓe wonti yatiluna hiɓe juutina asfara on peɗali maɓɓe ɗin mukhalafat ka lundagol lil hadi nabawi peewal annabajo allah wa imanan eka wallitagol fi taqlidi ñentingol al ama ɓeɗo bumɓe ɗum woni ɓeɗo yeddoɓe legoy kala mo jokkali saria islam on haray ko on ɗon ko bunɗo khamisan jawabon ɗon wa min khisalil fitra hino jeeya e piiji joyiji laɓɓintineteɗɗin ka dina natful ibti ɓurgol leeɓi leynoki ay ko woni ɗum isalatu shara ko ittugol leeɓi annabita furayɗi ɗin fi libti ka leynoki fa yusannu hino sunnina isalatu ittugol hada shara ɗin leeɓi ɗon kadi binnat fi sabu ɓorgol ɗi awil halqi ma fembugol ɗi aw gayri dhalika ma koyna ɗum ko landa koyo ɗi wiwɗen foti ko pomade on tigi wujata e mum foti ko yo ɓuru foti ko yo ruccu foti ko yo fembu lima fi isalati hadi shara sabu noon nafoore ko woni kon e ittugol ɗiɗo kadi ɓeɗan nazafati koye morde e laaɓal mo ittali ɗum ay leynoki woɓɓe goo tawa ɗum no morlodiri no rawni pentundi tawa leeɓi ɗen andi kulir mum on ko ɓale tawa tundi dakkodirke mum ha rawni pen wagatu rayihi e taƴugol lungol alkarihati añagol ngol bimana e ittugol ko luuɓi kon e on tigi allati konko andanɗa hoorema tatadaaf hino lorra ma wujudi hadihi sha'r wondude tatadaaf ngol lungol ngo andanɗa hoorema tatadaafu hingol sowo ngol multiplier alego hingol ɗuuɗa ma wujudi sabu wodegol hadihi sha'r ɗiɗo leeɓi ayyuhal muslim ko ayyo musidɗo julɗo wonɗo jentade tafsiru abdoullahi kala hakada ko wononi jaa dinana dina meɗen kan addiri bi tashri'in sari'aji hadihi lhisal ɗiɗo piiji joyi
lima fiya sabu kono ko e majji min at-tajmil immorde ngari watta nazzufi e laɓɓintinagol wa tatahhur e laɓɓintinagol liyakuna al-muslim fiyo julɗo wonu ala ahsani haalin e dow ko ɓuri laɓede alhaali wa ajmali e ko ɓuri laɓede mazharin feeñande yaltitande mukhalifan ka lundagol bi dhalika sabu ɗum ɗo e hadiyil mushrikina peewal pinal comportement shirkoɓe walima fi ba'di ay sabu kon e yoga e muɗum min tamyizi sendodirgol bayna riyal wa nisa e différence hakkunde worɓe e reɓɓe ko ɗum woni ɗiɗo peeji ko yoga e majjino woni ko wiwɗen wonaɗi fo li yabqa ko ɗum woni e wandi ko woni yoga e majji on bimana accugol raɓɓinɗingol yarirɗiɗin e accugol bayɗen ɗum ɗo koko luutindirten e ɓe amma gosagol ngol amma fembugol leeɓi suuɗiɗi ɗin ley e dow amma ko ɗum woni sunninagol ngol ɗum ɗon koyen kafuɓe maɓɓe en faami ka li yabqa fiyo heddo li kullin goto kala min huma e maɓɓe kamɓe ɗiɗo debbo e gorko on fiyo heddo shakhsiyatuhu neɗɗoyagal makko ngal almunasabatu no hawrodiri li wasifatihi e laaɓal makko ngal fil hayati ka gurdam lakin nas koni tun abi kathir lakin nas koni tun kan aba salike kathirun ko ɗuuɗi minal makhdu'in jiyaɓe minal makhdu'ina immorde ɓe ɗo hoditiɓe alladina ɓen yazlimuna anfusahum toña ɓe hoore mum fa aba ɓe salike illa mukhalafati rasul sona lundagol ne laɗano sallah sallam wastirad ko ɗum e murtugol li taqalidi fi ñentingol allati ɗeɗo ñentinale ɗe andanɗa hoorema laatata na sabu ɗe hawrodira ma adinina wondude dina meɗen kan wa shakhsiyatina e neɗɗoyagal men al islamiyati islamu yangal wan hadu min saflati l arab ɓe yalti immorde e pinal arabu ɓen aw shirkin aw sharqi ɓudwatin lahum ma ɗum ko ɗum woni wattakhadu ɓe jogiti min suflatil arab immorde jofoɓe arabu ɓen awi sharki ma ɗum wujjugol qudwatin lahum ñentingol ɓe ngol fi shakhsiyatim e nder neɗɗoyagal maɓɓe ngal fastabdalu ɓe wattiti alladi nden hunde huwande kañum adana ɓurde jasude ɓurde hoyde billadi e nden hunde huwande kañum hayrum ɓurde moƴƴude ɓurde marde valeur bals kono istabdalu ɓe wattiti alkhabisi ko soɓi bittayiɓe e ko laaɓi wal kamali e ko timmi binnaqsi e konko ɗuyti fa janu hande kadi ɓe takki ala anfusihim e dow wonkiji maɓɓe ɗin wa ala mujtami'ihim e dow moɓodire maɓɓe ɗen hande kadi wa ja'u ɓe addi bi sunnatin sunna sayyi'atin bonɗo ba'u mo tawata ɓe ruttodiɓe ismi a sabu bakkatu muɗum on wa ismi e bakkatu man amila biha kala golluɗo ɗum taba'an lahum ka halkare wonandeɓe wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim dole ala feere ala sona immorde ka Allah yo Allah dande ɗum allahumma ya Allah min abdoullahi kala miɗo torano waffaqal muslimin waffiqil muslimin hawrindin julɓe ɓen hawrindina min abdoullahi kala e wonɓe lan jentade e jurriyaji amen e julɓe hedditiɓɓe li islahi fi moƴƴingol sellingol labingol amalimgol leli maɓɓe ɗin wa aqwalihim e kongoɗi maɓɓe ɗin warsukuma arsikaɓe al ikhlaswa laɓɓingol dewal ngal li waji kasabu yeeso ma alkarimi teddugol ngol watta massuk e jogitagol be sunnati nabiyika sunna annabajo maɗa on sallallahu alayhi wa sallama on mo jam e kisi woni e muɗum Allah ya hayyu ya gayyum Allah hawrindina min abdoullahi kala e denda nangal wonɓe jentade ɗo tafsir jogitagol gollitirgol